Hello, ngay lun viewer solid subscriber hozo si nabon chawin ka channel la ka hinlim kit ovin chule ka channel support himbol jing hole comment section na til khaw na hoi ta hin sai ho zong na chung chi ubai ki pa tho ka hin sai na hi tuni ni kho a song hi headinga poimo khadi hin sai ding a hi in hi chu ipi hami ti le thin su si tu a pang ne le cha som ho ka hin sai ding ani na a chu thin hi ta sa adinga anato ipi ham chule apoimo hi ipiham ti hi chomcha ka hin saiding a hi in hi chi thin su si tu apang le thin na thin sim do apang ne le cha som ho chu ipp ham i he thaine ding ovin video he achai chan gai hin be chi ding in zong ka hin ti movin a hi chule I het beding ova ka dai khat chu hi le ne le cha ta sa adinga aphalau I hin saiting ova hi le kim khat hin ne loading ngan ti in comment section a hin I hung phunji ovin a hi I het ding o khat chu ne dingan ki sai han lang chule ne loading hi ki sai da han lang hi le hi cho chu na ne kha a hi le na ta sa na chu hung kho si ai cha ko na chu thi na chan gai a hin lo thai a hi in hi chi hi ji a chu I he thim ding ova ka dai chu ta sa a dinga phalo ne le cha zong ne lo ding zong I sai diu ta sa a dinga pha ne le cha ne ding zong I sai ding o a hi ti hi I he ding ovin ka dai na hi chule ine icha ova ko na hi na tam pita hi hung kon do ji a hi in chule ne le cha iki khan thi ma hi le hi cha ko na chu dam thaina zong kinai thai hi ji a chu ne le cha hi apoi modan hi dam doi bo se ini a hi le ke dam ding jing a hi poi ti zong hi I he nu apoi mo in a hi ahile ama sapenin thin hin ita sa a ipina ato a chule ama hi ichan gaya poimo hamti hi I he dingovin hin sayo hite ithinu hin ita sa a ne le cha ini la ova an pha nutrients ho hi alalu ji in chule ama hin digestive tract a ko na thisan hung ho hi hoita in anasu thingji in hi chule thina ko na hi bile substance kiti a umina hi hichi atui hi chu ahung po tinga hi le ama hin ine icha la ova proteins tamna ho hi hoita a anasu min ji in chule thisan la a athing lo ho zong hi ama hin filter anabola anasu thingji a hi hi chung chona chu ithin hin ita sa a na nagal sa tu apang immune system zong hi hata in aswahanin akithopi in hi chule thin hi ta sa adinga kidang ta khat chu a hi in ama hi bhiamitile powerful organs ti in zong akihe in hi aji chu ama le ama ki sudam thai a hi in vetsa na a chu thin hi zakhat la a 75% hotabang hi na la a hi zong le ama hi hung nung dam ki thaya a size masanga na la a size ma chu nung pha ki thaya hi pisina mi ti le ithin o hin thisan ho hi filter abozi a chu ama a hi thisan hi ta sa a zakhat la a 20% ho hi hi zi a chu ama le ama hi bailam ta a ki sudam thai khat chu a hi chule het bedding ova pha kha chu hi le ithinu hi ama le ama anung dam thaikit wanga hi ine icha ho hoi ta a ikivet tup lova a hi le ithinu hi nasi a hi cha ko na chu thina chan gai zong a hlo ji thai thina na ko na zong mi tam pita zong thi a hi chule ithinu hi ahung na tinga hi le ama ina pi do ji bile substance so a hin pi do lo tinga hi le ita sa ko na hin ana tam pita za chom chom zong ahung su do ji in chule ine icha ho protein tam na ho hi hoita a digestion a lo tinga hi zong le na tam pita akena yin immune system ho zong ahung la samtinga hi le na tam pita ho zong hi a hin sim do chule ita sa a ithinovin thisan hoita filter a bolawa aso thinglo tinga hi zong le na tam pita za chum chum thai hi je a chu ithinu hi phate cha a ivet kolova adam thaiding pa hi ai homo pu na hi in hi se a chu hi chi ne le cha som ka hin saiding ho hi hoita in anangai ding in zong ka hin ti mo ve na hi ahile tu hin ithinu hin ita sa ovadinga anato hi ichan gaya poimo hamti hi hetawin chule tu hin ithin ovadinga aphalo ne le cha somo chu khat khanin hin sai taw hite
Akhat na chu hi le ne le cha don thei chini hat na pau pau hi thina dinga aphalo a hi azi chu chini hat na hi ini a I don tinga hi le chini a hat wal ji a chu hi chu thau ki su ji a I thin hi atom ji a hi hi chung cho na chu hitabanga chini hat na ho hi ini uwa hi le I thin ho hi nasata a nasi a ki chat ta na zong a hin su do the hi ji a chu adi di a carbonated drinks vesa na a Coca-Cola Thumbs Up Sprite kiti Fanta soda ha na ho hi a hi thai chana I don loading ovin a phai na hi azi chu am ho a soda zaw pa ho a hin su dai na dinga hi chini tam ta ki hla ji a hi in hi chu I don ting over hi le chini hat ho chu I thina dinga thau hung ki su ji a fatty liver hin sim do hi ji a chu na thin dam thai ding na daya hi le chini hlum ha na ho hi a hi thai chana na ni a na don loading in zong a phai na hi ani na chu hi le zu a hi in zu hi I ha don walti nga hi le acetaldehyde toxin substance ta sa adinga phalo ta khat ama hin a hin sim do ji a hi chun I thin la a cells ho hi a hin su si ji a hi chi kiu jang chu hi lo I ta sa sung langa organs za chum jong hi asu kha ji a chule zuha don giti hin cirrhosis na asim do in hi hizi a chu na thindam thaiding na daya hi le a hi thai chana zu hi adon jing na hia zong le ngol te na good ding chuting le a hi thai chana hi cho akona ke kang se anga ye na hi athum na chu hi le thawa ki kang ne le cha chule thaw ha na ho hi a hi thai chana ne loading in a pha in hi azi chu hi cho hi ine tinga hi le I thina thaw hi ki khol ji a thina thaw song hi a hin sim do ji a hi chung chona chu thinna zong hi ama hin asim do a asu sang thai a hi hi chini le cha hol chui phami ti le France fries chule thau ha na saturated foods vesa na chilaya alim ka hin koi ho hi veleu chun itabang ni thai ham ti chu ni he jing dingu a hi hi chini thai ho hi du le jing zong lew hen I thinu wa dinga aphalau hi ji a chu a hi thai chana hi chawa ko na iki kang sew hi ai ho dinga dam thaina a hi ali na chu hi le processed foods chule chips kiti ho hi cho hi a hi thai chana ai ho in ini loading ovin a pha in a hi azi chu amho a hi preservative sodium amho hi chi a ha nin chuting le artificial flavors vesa na a mel kiti ho zong hi a ha nin hi cho hi ini ting over hi le ama hi ithinu hin na ha ta a to si angai ta in ithinu hi ama hin nasata a na asim do pi ji a hi in hize achu hi chene le cha chips chule convenience food kiti ho hi a hi thai chana ine lo ovin a pha in I hamti a idu tan wa hi zong le khatwai to gane thai hin la regular ta ni bang hi I boloding ovin zong a hoyena hi anga na chu hi le ata maida a kisim ne le cha hi cho hi vesa na a bread pasta pastries kiti ho hi ini tinga hi le ama hin ita sa a blood sugar zulhum hi asusangin hi chung chona chu thina thau song hi ama hin hata in asim do ji in hi hi chule hi cho hi a hi thai chana jingka breakfast hi hanlang sun hi hanang iti la hi zong le cake kiti chule pastry kiti ho hi ai ho adinga thinle zunthoma dinga phalau hi je a chu iki kang se o hi dam thaina hi agup na chu hi le carbonated drinks chule energy drinks kiti ho hi ta sa adingin aphapo in hi azi chu am ho a hi chini zong hi a ha nin chule chemical zong hi a ha nin hi cho hi I don ting go wa hi le I thina hi virus na hi tam pita hi am ho hin a hin sim do ji o hi chi downloading ho chu I bihami ti le ve sa na a kok kiti ho hi chi phalo na chu hile ama a hi 64 sugar cubes zaw a hi in hi chu I don tinga hile chini ha je a chu I thinna thau pa zong kho ama hin ha ta a asim do ji a chule fatty livers diseases kiti zong hi chinat na hi kinai thai a hi chule I he dingova pha chu a hi le energy drinks la zong hi chini a ha nin hi chung chona chu
energy drinks kim khat kho akhumi sema hile chapang le nupi gain adon loading ti inzong akisuni na hi hizi a choi chi hi a hi thei channa thil hi idon masang ine masang lehin akhuma hi ipikiji am ti zong hi I het no hi apoi moi na hi azi chu chapang le nupi gain adona aphalo chu pilinga dinga zong phalo ama a chu chemical hoilo asawe ti chu hejing thei a hi asagina chu hi le processed meat products vesana a salami sausage pepperoni hi chu hi pibola ini loading over phahami tile amho a hi chemicals nitrite to nitrates ti hi azawe na hi chu ini tha ti nga hi le ama chun ithin hi aso si ji a chule thin na zong hi a hin sim do ji a hi in hitabang ho hi bazala itabangi a quality hoye kiti hanlang hi zong le icho over hi le amho a chu hi chi chemical ta sa adinga hoi lo te ni chu azaw ji a natna chu a hin sim do thai hi ji a chu sa ho zong hi bazala athing sat pa hi ikicho over ini ji dinguvin apha in hi chu ai hodinga ta sa dam theina a hi zo in hi aget na chu hi le chi ha na ne le cha kiti pau pau hi ini loading ovin apha in hi aji chu hi chi han ho hi ini ting over hi le ama hin thinnat pa hi fibrosis hi a khansa a hi cha kona chu I thin zong hi aso si ji a chule I thina dinga chu ki chat ta na zong a hin sim do thai hi ja chu adi a salty snacks ne bailam ne thai package a ki tom ho kho chi hat na ve sa na les kiti adang dang ho hi dul he zong lew han ita sa o dam thaina ingai poimo wa hi le hi cho hi a hi thai chan na ikikang seo hi ai hodinga damna a hi zo in I het dingova pha kha chu chi hi ita sa in angai chat kalwala ini tinga hele ta sa adinga damona a hin sim do thai hi je a chu akalwala thil ne kiti hi ta sa adingin aphapoi ti zong hi I het ro apoi mo in hi ako na chu hi le mihim sim thu a thlum ne le cha ho vesa na a rasgola kiti jalebi kiti ho chule adang dang ho hi cho hi thina dingin ne le cha ki char ta hi in he chu sa pawa aspartame akiti in hi chu pihameti le mihimin asim thu a thlum ti na hi in hi cho ho aphatlo na chu amo hin I thina chemical hi asan sa a hi cha ko na chu thinnat chule thina thau hung ti ho hi a hin sim do ji a hi in hi cho hi itabangin dul he zong lew han I thino dam thai ding ngai hi chi ne le cha ho hi itabangin dul he zong lew han I thino adam thai ding ngai poimo na zala a hi thai chana ini alo hi ai ho adinga ta sa dam thaina a hi zo in a hi aji chu tu ni a ikamin adu ji a ini a hi le khunung ting le hi chi ini ga chu ai mama ma in I thin ahung na na chule thin na ho hi ahung so sang ting hai le anat na chu ki tho ki ji a hi ti hi I het no anga yin chule ini le cha ho hi hoi ta a ikivet tu mo anga yin hi asom na chu hi le fast food ho a hi in hi cho hi I thina dinga hoilo ta hi vetsa na a hamburgers pizzas fried chickens kiti ho hi cho hi ini tinga hi le I thina hi direct nga fatty livers thau ho hi ama ho hin asu ha ji a hi cha ko na chu I thin hi thawin a hin tum ting hai le fatty liver diseases song hi akinei ji in hi Hizi achu hi cho hi ini sang ova ithino dam thaina dinga ipi ine dingu hamiti le anche lohing thai amunai ho chule thai ga ho zo hi ha ne ding hi chi harmful products ta sa adinga phalo ne le cha ho hi iki kang se ova hi le ho dinga ta sa ha na le dam thaina chule hin khu so na a hi zo in hi ahi le thina dinga aphalo ne le cha som ho I hin sei uwa ko na izil do thai khat o chu hi le ine le I cha ho ai hon idu ma jing o hin I hin kho hi aso chom thai chule na zong hi ai ho le hon ikisim do thai o hi tam pita o me ti zong hi mo do in au min ji a chu hin kho so ding in dei uwa ta sa dam thai ding in dei uwa hi le I ta sa uwa dinga an pha thai ga an che lo hing thai amunai ho zo hi
hi I ha ne ova hi le ho dinga chu dam thaina le lawa zong pang ding chu le I hin khowa dinga zong hin kho so na hi dinga hi ti chu I sei do ole I zil do the hui in tin video a chai chan ga hin vi ho zo si na chung chi wa ke pa tho ka hin sayin na na mun chi wa pathin na piu han lang na dam sel tawin